Oprostite, dragi gledatelji, ali susjed s 9. kata izgleda suši plahte. Stiže moja zadnja gošća večeras. Ovako, bavi se suvremenim plesom. Studira, radi u galeriji, radi u muzeju. To je samo dio njezinih hiperaktivnosti. Nikolina Komljenović. Nikolina, dobra večer. Dobar večer. Dobrodošli smo. Izvolite. Hvala. Studentica povijesti, umjetnosti i komparativne književnosti. Radite u muzeju za umjetnost i obrt kao vodič. Radite u jednoj galeriji. Plešete u podmlatku studija za suvremeni ples. Ali to nije sve. Plešete na svili. Da. Jeste li vi hiperaktivni? Jesam. Jasno mi je ovo, upoznala sam ljude koji studiraju i koji plešu, ali moram priznati, vi ste mi druga koja pleše na svili. Koje morate imati predispozicije i što vam omogućava da budete plesačica na svili? Pa prvenstveno volja, ja mislim. Znači volja i želja za baviti se tako nečim, a nakon toga onda idu ovi drugi ne problemi ili slatke muke. Mora se imati, biti treningom se postigne nekakva snaga, najviše snaga u rukama, makar cijelo tijelo je tu jako puno u radu. No vratimo se samo malo u vaše nježnije godine, u vaš plesanje baleta i čime ste se još bavili? Sinhroniziranim plivanjem. Dakle, sve to što ste do sada napravili vam omogućava da budete sjajni u plesu na svili. Jako puno pomaže, da. Jer sam već sa sinhroniziranim plivanjem razvila mišiće i tako stegla... Dobro. I stekla tako snagu i spremnost. Znači, već sam pola posla odradila što se tiče snage za početi se baviti akrobacijama na svili. Kako uopće došlo do plesa na svili? Gdje ste ugledali svilu i tko je plesao na njoj? Došla sam na radionicu na akrobatske susrete u prirodi, na Žumberku, koje je organizirao Centar za kulturu Maksimir, Boris Barta i Iva Petar, Ćosić, Dragan. I u biti sam došla zbog žongliranja, jer sam se bavila žongliranjem u to vrijeme, pa sam vidjela akrobalans, hodanje po sali, svilu, trapez, pa sam nekako najviše se zadržala na svili, makar sam i ove ostale discipline isto radila. Kamo možemo smjestiti ples na svili? To je akrobatska, cirkuska, kakva? To je cirkuska zračna akrobacija. U principu relativno je novija. U principu nisam našla povijest svile nigdje na internetu. Pretpostavljam da je negdje 20. stoljeće, Azija. Sad to mi je nekako najlogičnije s obzirom na ime materijala svila, makar se ne radi u principu uopće o svili, nego o sintetici koja ima jako mali postotak elastina. Jesu vaši, nakon svega, svih vaših interesa koje su pokušali ispratiti i slijediti uz vas, kad ste počeli plesati na svili, što je majka sirota rekla? S obzirom da spomenete neke visine. Pa majka je u principu jako dobro reagirala, stvarno. Za jednu majku pristojno, jel? Jako, jako dobro, jer mislim da sam ju dosta navikla putem do toga da se bavim nekakvim ekstremnim i sportovima i aktivnostima i tako dalje, tako da je majka već bila dobra, može još i to, ajde. I mislim da je bila ponosna kad je bila na jednoj od mojih nastupa koje sam imala u umjetničkom paviljonu. Mislim da je bila ponosna. Bilo je malo strah kad je gledala i kad je slušala komentare sa strane. Šta su govorili ljudi? Pa rekla je da je čula ljude koji govore ajme, ne bih htjela biti u koži ove majke. Majka kraj. Majka se ponosila. Bili ste u Sutivanu na festivalu ekstremnih sportova vanka regule. Dakle, koje su to visine na koje se vi penjete, spuštate i plovite? Pa ovisno je. Poželjno je najmanje da bude 5 metara, a visina, najviša visina je ovisno o mogućnosti. Tamo ste sa zvonika nekog išli? Tamo su me objesili na zvonik Sutivanske crkve, to je nekih 30 metara i spojili su drugi kraj tog užeta za vovu na drugoj strani vale. Čekajte, vi ste 30 metara iznad zemlje, nema ispod nikakve mreže za zaštitu? Nemate neku sajlu koja vas pridržava? Ja sam imala pojas alpinistički na sebi dok su me sa koloturom odvozili po tom užetu do iznad mora, znači preko rive, kafića i svega toga do iznad mora, dok nije svila došla točno otprilike do razine vode, onda sam se otkvačila sa pojasa i počela raditi akrobacije. Znači u tom momentu kad radim, nemam nikakvu zaštitu. Kako se osjećate u tim trenucima kad vas nitko ne štiti i sve u vašim rukama i nogama?
Odlično. Strah? Pa uvijek je nekakva doza opreznosti, ali strah mislim da tu ne bi baš dobro učinio. Nikolina, dakle, moja susjeta s 9. kata nam je ustupila svoje svilene plahte, odnosno to je vaša svila, koju ste rekli... Ja sam čula da ste vi spremni isprobati. Pa mislim, probala sam trbušni ples, doduše poprilično loše, kušala sam medveđe šape, splitsku tortu, slušala sam Aljošu, zašto ne bih i svilu? Znači, evo najjednostavnije dizanje. Možete se objesiti, stavite znači nogu ispred svile, pravi kut, ovdje, i zategnuto stopalo, objesite se na ruke i sa suprotne strane skupite i stanete na nju. Vi znate da se u životu nisam popela na uže, kako ću se uopće uhvatiti rukama? Pa znači bitno je samo stisnuti čvrsto. To? Ne. Ispred? Ispred svila, ispred. Ovdje? Da. To? A druga? Suprotne, možda pete, ne znam kako će pomoći, ali evo, to bi bilo to. Bravo. Na kraju emisije u kojem su gostovali gosti koji imaju najmanje 2 zanimanja i ne znaju u kojem više uživaju, plesala je na svili Nikolina Komljenović. Dragi gledatelji, nadam se da ste vi podjednako uživali. Doviđenja.